شیرەتوانی ئەولەهیە نیشتیمانیە ئەمریکا جان بۆڵتن gelek bi zelalî rêbaza birêveberiya Serok Donald Trump li hember Rojhilata navîn bi taybet Îranê xist rojevê. Just to be clear, regime change in Iran is not American policy. باشه دا از روم بکم. گهارتنا رژیم لی ایران نه سیاستا امریکایه یا ام دخوازین گهارتنا که سرتاسریه بو رفتار رژیمه. بری ببا راوشکاری ئەولەهیە نیشتیمانیە ئەمریکا بۆڵتن دگوت divêt rejim li Tehranê bêt guhartin. Lê niha baweriya birêveberiya Donald Trump ew e çend pitir giranî li ser Tehranê hebe çendê reftarê xwe biguhere. Lê her çawa be reftarguherîna rejîmê li Tehranê berçav nabe dema tu guh li rêberên Îranê digirî gefa û çavsoriyan li Amerîka dikin. مادر صلح هاست. اینو باید درک کنن. ئەگەرچی جزا û dorgirtinên Amerîka piştî xwekêşanê ji rêketina navokî karîgeriya giran kiriye ser aborî û raya giştî li Îranê lê li Washington bawerî heye ew ciza û dorgirtin nebesin ji bo vebirkirina çalakiyên Îranê û rêgirtinê li bidestxistina jêder û dezgehên durustkirina bomba navokî. Serok Trump jî dibêje li ber Amerîka gerrekadiya dorgirtin û toleyên tundtir li meha 11 Novemberê dante ser Îranê ku firotina nefta Îranê û kertê bankan dê bikin armanc. We are obviously concerned. ام ده هندک تشتن دی بکین دا گواشه لی سر ایرانی جی دانین کو پترن جی جزاین آبوری. Xwendina diyar ji bo tîbîniyên Bolton li İsraîlê dayîn ew e mebesta Amerîka ji guhartina reftarê rejîma Îranê vebirkirina deshelata wê ye di Iraq û Sûriya de. Iran obviously had a باشکرا ایران استراتیجیا پیدا کرنا هلالکی هیا. دستحالاتکی جی ایران بو دورین شیعه لعراق و سوریه و گهاندناوی به حزب الله لبنان و امنا خوازین وی ببینین. Bi piştevanîkirina Îranê rejîma Esed çendîn bajarên Sûrî ji destê rekaberî derxistine. Piraniya wan komalên çekdarên radîkal in. Lê bikarînana çekê kîmyayî li dijî sivîlan duan şerranda berovajî rêbazên Amerîkaya. Bolton hojdariya bikarînana wan da li demê ku rejim dixwaze wan komalan ji Idlib derxe. We are obviously concerned about the possibility that Assad may use chemical weapons again. گلک آشکرای ام کتنا خما کو احتمال اسد جارکادی چک کیمیاوی بکار بینه. ما هیوید کرد کو ایرشن میم فروکار روشک درست کربه رژیم اسد قایل ببه ایدیوی چکی بکار نینه. جان بولتن گوت اگر رژیم سوری او چک بکار اینا برصفه امریکا دی گلک تند به لی گوهرتنا رژیم اسد جی قد نهاد بلیف کرن دی پیوین ویدا لکنفرانسی روزنامه‌وانی لی اسرائیلی.